Hello everyone, you are all welcome back to our channel. You are welcome. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching this video from. Guys, in this channel we bring out amazing video, wonderful video, interesting videos. Please do subscribe so that you can see more videos in this channel. As you do so, God bless you. Okay guys, I'm going to leave you to watch this video. Please do comment down below according to the video. As you do so, God bless you. So guys, I leave you. Please watch this video till the ending and see you all in my next video. Bye guys. Thank you all. Agika o
Bota. Waya wese. Kema bota wa ogibi aba. Kema bota wa ogibi aba ma. Kema bota wa ogibi aba neto. Ọmọ náà jẹ́ pé kú wàrà gidi láti ẹni ká o. Kele. Ọmọ náà jẹ́ pé kú wàrà gidi láti ẹni ká o. Ibi ọba. Ibi ọba. The royal family North America. The royal family North America. Jáde gbàgbọ́ jòrè. Yàrá pẹ̀pẹ́ gíga làgbèjò. Wájú fún wájú kọ́ mi. Wẹ̀yọ̀ pé ká lórí pẹ̀pẹ́. Owó wáyé ni wà ń fa o. Ọ̀kọ̀ọ̀kan náà ló ní wà ẹ́. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ló ní ìwé. Ibi adomu somo wa pakonu wa ku. Aba manado. Aba manado. Ema okiti kanapa. Yoba ne tuna beri ope. Opa kani loba wewi. Kateni kaho kane suke. Kato isawe no kukolila. Aba manado. Mama ebi ama o. Aba manado. Mama nyapama. Aba manado. Ebi ama o. Aba manado. Mama nyapama. Aba saniki. Aba manado. Aba okiti kanaba. Bí ọba náà tún náà bẹ̀rẹ̀ òwe. Ọba yìí ló bọ̀ wẹ́wì. Kàtẹ́níkà ó kẹ́nẹ́ súkìé. Kàtí ó ìsàlẹ̀ ló kú bolìlà. Èyàn bá wọn yẹn tó. Èyàn bá wọn yẹn tó. Èyàn bá wọn yẹn tó. Tẹ́tẹ́ ìwé go. Ẹ má sálìkì. Tẹ́tẹ́ ìwé go ìyára bá màgájú. Tẹ́tẹ́ ìwé go. Tẹ́tẹ́ ìwé go ìyára bá màgájú. Ìyára bá màgájú. Lokiato, efi mi mu ani ota o. Ipekwere, yaro adore, yaro adore. Iye ye wa kanodo pe o. Eja ken fa mi sonoro. Obi de lo ja wa neto. Dole eji. Yaro adore. Yaro adore. Ẹni lọ́bù fún un. Píkì àbọ̀ ọ̀nà yìí lọ́gẹ́ ọ̀. Ìyáre ọba máa. Ìyáre ajúre. Ẹ̀dọ̀nù sọ̀mọ̀. Ẹ̀dọ̀nẹ́bù ayire. Ẹ̀dọ̀nẹ́bù gọ́dọ̀mígọ́dọ̀. Ẹ̀dọ̀nàdẹ́gbẹ́lá ẹ̀dọ̀nímọ̀sí. Wapò bọ́nẹ̀tò mẹ́. Ariana, ẹ̀dọ̀ elare. Ìgbàlódé variable. Ẹ̀dọ̀ mẹ́rin ládé. Ruda ẹ̀dọ̀ jẹ́rẹ̀ gbé. Ìmọ̀sẹ̀gbọ́sẹ̀ ló ṣàyàwó ẹ̀dọ̀.
urune ogweni mazevoto ukwegbe no saya wedo hey yaudi tana ivye UK ivye donire UK ivye do yanire Manchester ivye do yanire tewebo ya fefefe kenire Nigeria ikpon wa ya west vegbere ekpon meriere hey Ọgbàdé mani o, ìbí ẹ̀dọ́ mẹ́nu àzọgún, ẹ̀mọ́ ní máa kú ẹ̀ náà mọ́ ṣe o, òkú ẹ̀ gbé ààrẹ. Ẹ̀dọ́ yìí sí àgbọ̀n, ẹ̀wọ̀ pẹ́rọ̀ náà yá kí ẹ tó. Wawese kate iviedo hianire UK iviedo hianire Manchester wawese be mene pass mene princess pass no be so ni yare kadari o ade wa maye ko mu owu wa ma we mi o wa ma we mi no ma gbade o wa ma we mi iviedo ma we mi no ma gbade o wa ma we mi o wa ma we mi no ma gbade wa ma we mi o ide o hey guy ire ma gidigba ina dori ekpon menu wa he ya wi jobo me menu wa ya mu me be na mu kan ho o wa mu me be na mo ketere wa de bi me ya vie vi ari ogwa ekpo fun wo ba me weta wa sile ni la play ina o come wa here we see ese nu wa ewu oye bi ki anu wa ma uye be ni wa your boy o mi yeke owedo me la o Wario boy mi yeke ni gade erengi me yeke gagi ka o waje mere eto ado me wala o Wario boy mi yeke ni gade erengi me yeke gagi ka o uwawese edo inu ya setitaji inu ya setita wawese bogo menojeve edo festival and award ibi edo na ma iya na ma amagi mi agaya tota wawese bi edo me no go me wawese biedo yanire UK wawese biedo yanire Manchester wawese biedo yanire Tewebo wawese opi awese oku owese wawese opi awese oku owese wawese Ima egeta logwe yedo wawese Ego kweti onko gwe nigala wawese Ima egeta tagbonyi wawese Tiga dogo menyi no gwe wawese Omugwago kunga mugwago via wawese Ezeno gagbe mu gware do wawese Edo teri egi pobagboze wawese Eri emama obi wame wawese Ubi nene bebege jarwa wawese Rudaga sensunyu anami egbe wawese Opi awese Oku owese wawese Iviedo nire UK wawese
wa ne be ronu wa ihun me aya tian wa ruda ise tin ime go ni akamu wa ime igo ni akamu wa ihun ni aya tian wa aya ru wa ruda oma wa ibie UK ibie London agwe ayin me London bi an uyi ayin e London emi te fo abo bi an so pan megire agwa wa mama no gbo wa sanyo eri oga ga jeme ego abaya UK awe mo no gbo ma sanyo eri oga ga jeme ogo abaya UK wa we ihun na mi bi ihun ya si hun nu wa ya si wanu wa ke ya no wa ya sobobo no wa ya popori na no say be popori woman I be sobobo woman wa wesi wa here wesi benu wa ya re wa here wesi benu wa ya re Edo Festival and Award wa wesi ami upo ni ma here setian wo upupa biology ogba o majo ejeje bari owe ni le mana pon mu wa owo pe awe save gbiyen owo po we save gbiyen owo wa here we save nu wajare igwe e image ruda opon mese owe na we yan be tu wa here ma o wa ga manu wa o dera manu wa kin ko bo kan ejeje bari yan wa we se yan we ga zunu gagbe esin aya pon mu wa wesi no ga unugwa egi bugwa o ibi adodire UK ibi adodire Manchester ibi adoya ni rote we boya fefe uwa ma o ide le dori mo wa Wajemegbe runja ogwe biaga uwe akpagwe male tore biaga uwe akpagwe male tore agwe biadome o wajeme gi biadome wagamoda ore o wajeme
wajeme givieto me wagamuje kere o wajeme givieto me agweda gbogbe o iyona ogbe na laka magigi agwe o edoni rejuke wajeme givieto me wagamoda ore o wamose wajeme givieto me wagamuje kere o wamose wajeme givieto me agweda gbogbe o iyona ogbe na laka magigi agwe o na ogoji egi fobo biban o na ogoji egi fobo biban o wa egi fafa no da o mete bugebo wa ku mi ugwehi ogbera no ri pepe ogwenu wa ya ri ebo na UK na kebe Manchester ogwenu wa ya re o tewe boya ogweri biedo ya re eyin abe ya so wa bo fun mi gbe o wa ji ya re so wa no da bi o do ga ji gbina to so wa wawese boko wawese bu te pon mejeje wawese o wa he ama o wawese o itamu gwa ban ina gwe ogwe ni pon mu gwa ge JJ Barry orene wa he awese iye wọ́n nínú so bo wa gbe suwe they don't have voice okay if you do me wa ye okay agwibiadome o wajeme gibiadome wagamoda ore o wajeme gibiadome wagamuje kere o wajeme gibiadome agweda gbogbe ori ona ogbe na laka magigi agwe o oni waje we wo oni wa dere ai le do me ni musi ile do me ni musi ile do me ma ni ya ta but so be lori ko everyone wa ye me ko ni wo pon we se wo na de wo we kakabo iri mo na megberi yo to ni do ya kon mo fu o iri odun kini mare yes wawese na owunu wagi wuwa so wawese kakabo even in word we appreciate ku opo me se we na we obi iri ona na odo tam wa wo wawese o Edo Festival and Award na wa ni mawada ufu na do wa imagating we at all so one very boy my yeke always in the manner where all I have to say is thank you. Wawese kakabo wawese yedo ni musi yedo ni kwe yaga very Edo never ire Edo never go to me go to Edo ni mose waya mose edere waya muswa diga uwa onyeme na 7 na adigi maledore ya iwe ya iwe yedo ni mose wawese. I just want to appreciate everyone that make our time to present at Edo Festival and Awards. My brothers and sisters, I want to say thank you. Thank you very, very much. I appreciate everyone. May God bless you and may God continue to bless you. Amen. Don't forget Edo Festival, the last day, the last day has been postponed. The reason being is that because of our brothers that could not join us, those are the musicians, which every one of them will be joining us on the second week of October. But the date will be announced soon, and the musician will be officially announced soon. I just want to say thank you. Thank you, everyone. Thank you, Wawese. I appreciate.
ya ise o agami obanye mesedo igwe baja le moga no buoma agami obanye mesedo ogaga kwa soria ria no ma o agami obanye mesedo obi okpa ke robi ugwa kwa kere agami obanye mesedo ogwele na ya le moga no buoma o agami obanye mesedo egi ya mama obi ugwa me agami obanye mesedo imajalo na pie Okay. wawe se bi o ma na go me wawe se